Qu'est-ce que me dit? C'est pas vrai l'abdomen. On tagli encore, on tagli. Si mon bal pèse langue moi vrai, ma vie pèse langue moi. Ma vie pèse langue moi. My kids are not engaged. I'm engaged. Why would they have it? Why you want to know how they feel? They're not engaged. There's a lot of Haitian here. Easy business. So, can we tag him again? On fonti tag li encore Timon. On dit nap tag li, nap di Dperfect quitte ménage la vin jeune madame. On tag li. Menti, ou pas tant que dans le studio te wè la ménage, menti. Menti wap fout fait. Yeah! He's here! He's here! Mela! Mela! Bamrelo, parce que faut me dit parce que nous sommes parole là, m'pas trop aimer parole là. Du perfect music. Côté du perflex, du conflex. Bamrele la va mauvais cadeau parce que parole ça nous dit là, ouais ti moun wè m changer couleur. Apa m'te doit aménager ça faut pas répondre moi. I was d'après pour téléphone. Yo di me aménage ou m'ta de gon moun ki di passe dans studio alwa avec confi dans studio a. Ah, m'go seul ménage, seul madame tout monde connaît. Mati. Mais moi qui fait mes live la malé oui moi-même. Kodo d'après là. Oh, moi-même nan moi get Haïti comme qui boy ici à là. En tous les cas. We're trying. I'm tired running after him. I just took a break. He's not coming. I can't run anymore. The more you run after him, the more he run around. He thinks you're playing. Veronica, L'amour is here. Come out. He's here. He's near. He almost got hit by a car, she said. You guys have to walk after him. Go ahead. He's right there with the lady. Go. Ou kon moun blanche sa ou pisi tale yo di nou lage chien pou machine frappel. Oui, moun yo di kon sa ke ou gon fi. By the way, you cute. Oh, thank you. Thank you so much. You said some back I got nas yeux. Oui, a ki sop gade m la? Moun yo di kon sa, mta dota avek on ti fi nan studio a. Lel fini yo di kon sa ke. Oh, gon moun ki di, oh, ket kose a pti. Ou pa yon komentar yo? Non, sa yo di la? Oh, yo di Jean Boucher la ou sot fon baga avel. Wow. Well, I guess ou ka kone. Ou ka kone yi fish fruit? Ba mwen. We got a live log in posing question, no? You already know. You can't. Pas date na prelo la. E pas date na prelo la. Ou apre lem nan Instagram même, m'ta repon na appel, m'te nan call, m'bat nan Instagram même là. Ou kontre parce m'senti m'razan de m'sorti dehors nan machine nan. Ou senti razan don juste sorti dehors nan machine nan kon sa pou ki sa? Just for nothing, juste sorti m'razan de et puis m'sorti dehors. M'sort lui met 3 ventilateurs sous m'en de plus son climatiseur. So gen, ou senti chaud? I don't know, m'ba kon sa m'gen, I feel like going out. Et puis m'just son sorti chita nan machine nan. E ou pat relem? Oh, bon nan life it. Ou pat konem te nan live? And then ou tap pale sou WhatsApp, stop it. Bez ou fe moun yo kwa sa ap di ya ou bin zin stop it. Non men bon mzon bay, mba konen ki sot ap fe. Mde chachon bay mde fe tou. Moun yo djou ta madam ou paske se menajou miye. So e bou mwen. Mpa konen moun yo di menajou miye, sa miye Non, e sa mando. Non, yo ou la pose kesyon sa. Non, yo ba pose kesyon, ou di me sa moun yo di. Men mando jodi.
Même pas qu'à connaître, c'est pour connaître, et qui dit mouta madame. Ba sa yo di nou, se sa ou di. Men Non, men c'est ça. mado, Hey, lisez les commentaires. ba sa yo di ba konte, sa El nou pou le de tout comentendo. di. Commentaire yo tout ça. Komentario. Commentario. Quel est commando ça dit là? Quel est ça dit commando chérie? Pou m'a gade komenter moun yo a fe. Ah. Tu vois maintenant? Tu vois? You still don't put the leash on his neck? So you bored or L'amour went away. Non, moi c'est voir kado là. I'm tellement content de monter live. kado? Mon yo est belle là, l'aime sorti de à moi son boîte qui de yo ah. Man si, Yeah. kod kado? Mon yo est belle là, l'aime sorti moi son boîte. So, l'aime garder moi c'est non qui soulier avec un nice message. So, monter live et puis me dit mon yo relo pour nouvelle. Bon tout occupé. Oh, so get a ouvel? Non, m'tapta non. Oh, I'm here, girl. Let's go. Do you want to read the message? We already did all of that. Go ahead. Do it again. I wanna hear it. Vous voulez dire encore? Yeah, mba kone se yo fe erreur la don. Yo pas fait well, yo bien écrit. Attends-moi. Et qui j'en pour m'ta fait pas remen. Et qui t'a fait pas côté. En pile bagay ouais ak yeux, en pile fois pas défini l'amour. En pile bagay ou touché, en pile fois pas vle di l'amour. Mais pi fort ça me senti pour c'est l'amour, grand l'amour, sincère l'amour. Pas jan pou ke di yo, jam remen. Please recevoir nounous. His name is D. Please metel nan plas mwen bokote yo. Bokote yo lan. Lem pa kote yo. Ou bezon câlin, ou ka pran lan bra. Okay. Thank you. You're welcome, baby girl. You're amazing. Just like you. Got 6 yeux. Ou bon se passe nan la? Tell me. E Diyo pal Diyo mwen kache kado a voye ba tet mwen. No, it's not true. Moun yo gon mwen yo di li kache ta fel ba tet li. Yeah. Ouy. Elle est tellement désespérée cette fille là. J'te kado ba pour tet li. What a big man. He's so big. Well, I guess li ka pon nan bral. My God. Et puis Sak tête li go même Jacques tête oui. maken nan wibat nan koul nan la. Tête li go même Jacques tête oui. I guess. Oh my God. Oh my God, matre ça. Et n'importe ça qui t'a passé pour mettre tout que m'pap jam camper
Ooh. Oh my gosh, babe. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, babe. Oh my gosh. Oh my gosh, babe. Oh my gosh. Oh my gosh. That is so cute. Oh, thank you. You're welcome, girl. I love you too. Gon moun ki di li pap jam kampe pou, tande? Ouh. Hmm. All right. I know. Yeah. Hmm. Stop it. It's so cute. Men, parlant de sa, nel go mèm ja non tèt li go mèm ja tèt ou. So you love it? That's it. Well, guys. As long as you love me. Uh, As long as you love me. That's it. I love you. Gon moun ki di si mba chache menaj map fol. Thank you. You're welcome, girl. Okay, let me get off the live to go call you. I can't wait. Come on, get inside. L'amour est si tout net, Simon. You see what I tell you? He has to get inside on his own terms. The more you run after him. Thank you so much. Sorry for wasting most of your treats. Oh, she was feeding him treats? Jeez. Bande de cochon. An ale, non.